Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Gani-gani Batisi TV bat pirang pej ikimat-kimat. Kajing sya tangan nuba Arden mila basyang moin menta kalayan nyosngi. Ulas dang man sya tangan nadu ka arpulai trip jemang. Barkadang ya hadu mentarum. Kumbalong man kasngi menta kasngi ru kipat ba. Kila nang yai tuut man wan ai kublai bat ban wan ai mensiem ya uba Arden. Uba Arden ulai ki da ka ba syong sya tangan klemput bandawa na ka sarkar ban penbet thamai no yak reservation policy. Usamla ubam shimla yo isu ki khamat jong u lapan jingaram nagipat ba nong let nong wan namot pran da ka ba pensngau yiki surjing ruai bat yiki jingsha jong u uni de holstar maslai uba nagashnong lamalong hendri menta usyong usa hamautari u holstar la do no yakabor yo I arsna menshwa ha ka banim kong lai thu ba usdang ban brie hendri hadir arsnam yo isu sendan. Kahito West Janta Hills District kala lej mantur sa sekretariat banyak kendu yaki nyangwut ki MLA ki bana rilum jantia. Hendrai kala sya khang lentino haki pulet hakerdop jong ka sekretariat. Kajingna jong kahito sa sekretariat kadi hadien bakim lap yaki MLA hayeng sa jongki kabadan hajowai bat kumjuru kabadan hashilong. Kam hadien la sya tang arngot ki dekhot bakin rong hapok sekretariat. Hendrai kala kendu tang yang wei MLA katau ba coming one ambon kat ba ki wei pat ki MLA na rilum jantia kim don hakam ratri kam jongki banya sai na gabanta ka daw ba jong kari kasi jantia kim syam nakran ya ka kam thumjam te nagata ka daw ni kum kaseng ni singaw khya ya ka ne ka jingle jong ki ne ki MLA jongi ni klam pha eki bakin le shong tang hasuki ni pha eki bakin kran na kabanta kimat ki jura kiba upai ba jong ka jantia utrang Menteri Ketenat Kampok ying ka Sarkar India Amit Shah lalu jengok ya ka Manipur ka badan menta hap pedeng kajingan kenan ha Manipur kala sedang naduk ka laitrik ujemang hap pedeng ki Meitei bar ki wei pat ki jat riu-riulum kum ki kuki bar ki wei pan U Amit Shah unsa sausngi ha Manipur bat un khot ru bun teli ki jingalang kumdo banyak keren banwan ra biang ya ka syongsuk syongsan Menteri rang ba ado kari Narendra Modi ula pli pat ba ya ka yeng darbar ba jongkari hak arpu pratri jumang ar hajar arpulai la senran lang yo Modi da ulampang ka yeng darbar Om Birla Menteri rang ba ka jelaru Konrad K Sangma ula let ban sakhilang ha ka digasngi Kiladan bun ki jingin tho halor ki jing pli jong Modi ya ka yeng darbar ka bathamai kiseng ki badan hak yang persya kila keno bau Modi ula kli no ya ka hok jong ka president ban pli ya ka yeng darbar ba ka bathamai Menteri rang ba adu gerin Narendra Modi ula plaj pat ba ya ka pisanar ka banyok santengka ula plaj pat ba ya ka ni hak asngi bau pli ya ka yeng darbar ba kari ka apu pratri ujemang La pelaj pat ba ya kini kapisa kum shibenta ban sakan mau ya ka jingpli ya ka yeng darbar bat kum juru ban sakan mau ya ka jingdam nyok san snam jong ka jing yo lai duit kari India ya kini kapisa shen an sapen ya yeu no ki kubona ka lang ki benta jong ka perthai Recep Tayyip Erdogan ula job biang hak election president jong ka Turkey Erdogan la yo san pu ar 0.4% ka vote kat bau no yo kun persya yo upat Kemal Kilik Daruglu ula yo sa punya 0.9% Kladan arkala ke election hak ni kasian ke bamenta namar ba hak kasian ke benengkong dan ki kertong ki bala bantam ya ka san 4% ka vote Menteri rang ba berim jong ka Pakistan Imran Khan ukwa banyak kran penbet no bar ka sarkar Pakistan halor ki kendrum kendram ki bala mi hak kategori Hendrai ka sarkar Pakistan kala kentat bar kala ong baka kloy banyak kran bar kanu ka seng san perthai Hendrai kam tre pat banyak kran bat ki le no Ka sarkar Pakistan kala penhap yo Imran Khan kum ule no namar baka jingja thambor kabala jah Pakistan hadien ga jingsha kem no jong u ha ka khnai trik ujumang ka African Union kala tuklar halo ka jinga kan ad balami hapdeng ki arkan hun ka Shipai ha Sudan
Kejingan kenaan kalami hapadeng Shupai, jangka Sudanese Armed Forces, but ke Rapid Support Forces. Ke Peace and Security Council, jangka African Union, kala shim ya ke benta bantu kelar hino, kenang balak ban penkut no, ya kini kejingan kenaan. Keladan haduk praspa handru pulai ngut ke belayam, bat lai hajar sanspa lai puing ngut ke belah mensau, na kejingan kenaan, kabala sedang naduk ke khatsan terik uyayong. Ke Russia kala maham tinggi, ya ke United States bat kiwei pat kiri, kibat mu ban phat da kiling sun yapom F-16 ya ke Ukraine. Kala maham ru ikiri kiba Cambridge kum ke Poland ke Latvia ke Lithuania bat ke Estonia kiba yarap ya ke US ban penpoi ya ki tiar thma ba pher she Ukraine. Kiri kum ke Netherlands bat ke United Kingdom ki yarap iki shipai Ukraine ban ajing hikai ya ki kumno bakit penankam ya ki F-16. Kaying belakayu Adolf Hitler ke dan Austria. Lakayo Hitler haka arpau terik uyayong Shiazar Praspa Prab Kandai. Haka porbo Hitler dang dap laisnem kerta ki kimi ki pajong u kila mino na kani kaying. Kani kani kaying ka balong try da ka Greenland bomber. Ndre hausnem Shiazar Kandai spa nyapuar ka sarkar Austria kala shimwai ya kani kaying bat hausnem arajar khatway kala pelat no bat nadu kata ka por kani kaying kala ka laying jam. Hau arajar khat ndriu pat ka sarkar kala thien no sendon ya kani ka yeng na ka try ban menta ka thmu ban pelong ya ka kum ka Human Right Training Center ban ajing hikai ya ki officer pulen. Begitu kilong ki kubor hakimat kiman kublai.